Assalamu alaikum qadırdan көрерменлер. Sizlerning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. O'zingizlarga Qozog'iston Uyg'urlarga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгүчілері Shahniza Aziz qizi va Isajon Adiljon o'g'li. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Isajon Adiljon o'g'li и Shahniza Aziz qizi. Здесь делают честные новости. Milliy ma'rif millatning yuragi shiorasida Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markaziyatidagi Uyg'ur maktablariga hamkorlik shtabi o'z ishini davom qilmoqda. Navbatdagi yig'in Bo'stonliq nahiyasida Almagul, Qozoqfilm, Orbita, Simu 15, Bag'anashil va Alotov mikrorayonida istiqomat qilgan Uyg'ur jamoatchiligining ishtirok qilishi bilan o'tdi. Bu boshqaruvchining tashabbuskori Bo'stonliq nahiyalik Uyg'ur etno madaniyat markazining raisi va mazkur nahiyaning bosh yigitbeshi Almjon Gayitov bo'lib, yuqorida atalgan mikrorayonlarning aktivistlarini milliy madaniyatimizning jonkuyari Niyaz Zikayevning hovlisi yig'di. Yig'inga Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazi Jigitboshlar kengashining raisi Dolquntay Abdulxelil, Aqsoqollar kengashining raisi Yarmuhammad Kabirov, shoir Abdug'ofur Qutluq, Turan Dunyasi jamiyatlik fondining raisi Karlin Mahbirov, Mektep nashriyati Uyg'ur redaksiyasining boshlig'i Rahmatjon Qo'janberdiyev va Uyg'ur ovoz gazetining bosh muharririning o'rinbosari Baxtishot Sopiyevlar ishtirok qildi. Bugungi mana Bo'stonliq rayonida milliy ma'rifning bolalarni maktab to'lash choralari, ishlari ishga oshiryapti. Buning har bir mana 10 marninki aktiv yigitlar, xonim qizlar kelib mana bu qo'llashtiryapti. Buni madaniyat markazining Cumhuriyet madaniyat markazidan men qatnashib turib, atrofimizda ma'rifni boshqarayotgan Karlin birodarniki, ya'ni uning atrofidagi bolalarimizning qo'shishi bilan mana bugun Bo'stonliq rayonida qo'llashlar cho'ng bir maktabga bolalar to'plash uyushtirmish o'tdi. Buning hammasi aktivni qatnashdi. Buni biz Cumhuriyet markazi qo'llaymiz. Buni har bir rayonda mana mushtaq boshlashimiz kerak. Buning aktivdan har bir Uyg'urniki kuchlanishib, bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarib Uyg'ur maktablarini qo'llaydi. Men bilmayman deyim. Men bilaman. Ota hozir agar Uyg'ur maktablarini ochmasak, yak bolalar bormasa asta yo'qolib ketamiz. Tilimiz yo'qoldi. Til yo'qoldi, dilimiz yo'qoldi degan so'z. Shuning uchun nasab musu yig'inning nomidan hammalarni maktab ma'riflarga o'zingning bolalaringlarni shu yerga ilmgan qanday bir amal tep bo'lsa-mu bir o'qitishga yaxshi. Men Uyg'ur xalqini eng aqlli, eng ishlamchan, eng kuyimchan, mehribon, yuragi yumshoq bir narsani qilaman desa shuni oxiriga yetkazadigan, agarda yagi yiqilib tushsa bir siqim to'pini elib o'rindan turadigan Uyg'ur xalqim deb hisoblayman. Men o'zimning xalqini shunday hisoblayman. Shuning uchun bugungi kunda masalada nihoyatda yaxshi gaplar bo'ldi. Ma'rifsiz, Uyg'ur ma'rifsiz qolsak bizning o'zimizning millatchiligini rivoj topolmaydiganning va biz ishimiz yaxshi temaga yaxshi o'tirish bo'ldi. Bu yerda qarindosh qozoq xalqining elida Uyg'ur maktablarida biz bolalarimizni Uyg'urcha o'qitish imkoniyatiga egamiz. Shu egi turug'liq ham yana bolalarimizni Uyg'ur maktablariga olib borib bermay, qora ko'zlarimizniki o'g'alik qilib urushga va boshqa maktablarga olib borib yurganimizni to'xtatishimiz kerak. Chunki bolalar bizdan eng qimmatli boyligimiz. Uyg'ur maktablari mana dunyoda mushu elde bor hozir. Kun tartibi ikki masala bo'ldi. Birinchi masala bizning nahiyamizda Uyg'ur maktabi bo'lmasa-mu, biz Uyg'ur bolalarimizni Uyg'ur maktabga berish, to'plashga aksiya ochdik. Ikkinchi masalamiz bizning Uyg'ur ovozi gazetimiz, shundaqla milliy gazetlarimiz, jurnallarimizga mushtarlarni to'plash, tashviqot mang'uzyapmiz. Milliy ma'rif, millatning
поддержки Ассамблеи народа Казахстана и Республиканского дома дружбы прошел обучающий семинар на тему «Новый Казахстан. Формирование правовой культуры и патриотизма в общественном сознании» для Совета Жигитпиши при Республиканском этнокультурном центре уйгуров Казахстана. Модератором выступил Долкунтай Абдулхалил, генеральный Жигитпиши при Республиканском этнокультурном центре уйгуров Казахстана. С приветственной речью выступил председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Шаймардан Нурумов. Спикерами выступили Болысбек Баталханов, Гульмайдан Уразбаева, Тимур Жумамуратов, Бейбут Усинбаев. В конце всем участникам собрания были вручены сертификаты. Biz Uyghur Nahiyasidan Almatıda Uyghur Medeniyet Merkezi Dostluk üyeleri hemsi birleşip жігіт башылар үшін семинар тренинг өткізіп жатырды. Mana şununda dokladқа шыққан Баталханов, Жумамуратов, Уйшинбаев, Уразбаева деген спикерлер bilen сөздештік. Ondan keyin ular talay нәрсені бізге түшендеді. Biz özümüzün içinde yeşilmegen problemlerimizni, yeşilmegen meselelerimizni ularga koyduk, толық cevap aldık. Halkımızın arasında boğatkan milletler ara boğatkan жағдайларны әмісін түшенді де. Biz şularga suallarını berip özümüzü kanaatlendirdik, sualların cevaplarını aldık. Қандай ойлайсыз, мұшы жығындан кейін біздің ұйғырлардың hayatта бір нәрсе өзгереді? Endi ularning hozir tushundirishi bo'yicha Urazboyevaning aytishi bo'yicha men millatlar aro bo'lgan to'qnashuvlarning oldini olishga bo'ldi. Bundaq bo'lgani xalq bir-birini tushunish kerak. Har bir millatdagi odam o'zini bir-birini tushunib o'qat qilsa shu vaqtda жағдай дұрыс болды да, бір 5-6 адамның кейінгі сөзіге кіріпла, халқының арасында, ішкі милләтінің арасында бұзғыншылықны, наразылықны тудырышының ажыты жоқ. Şu түшенсе, ондақ жағдайлар болмайды деп ойлаймыз. Халқымыздың арасында бізге тиістік керек, халқымыздың арасында, милләтлеріміздің арасында тиістік керек бізге. Жалпы жақсы өте жақсы жиын болды. Өйткені біздің қазақ елі үшін және Қазақстанымыз үшін, жаңа Қазақстан үшін ұлттардың арасындағы татулық, бірлік өте маңызды. Өйткені біз Қазақстан халқы, Қазақстан елі жалпы көп ұлттан тұрады, білесіз өздеріңіз. Сондықтан көп ұлтты елде ауызбіршілік өте маңызды. Біздің тұрақты дамуымыз үшін және де ел болып қалыптасу үшін халықаралық кеңістікте өзіміздің беделімізді дәлелдеу үшін жалпы халықаралық халықтың достығы, халықтың бірлігі өте маңызды деп есептеймін. Осы орайда осы жалпы жиын өте пайдалы. Жалпы ұйғыр халқының дәстүрімен көбірек танысатын боламыз. Өйткені ұйғыр таныстарымыз бар, достарымыз бар, бірақ тереңірек танысуға бір мүмкіндік туды. Осының өз бір белгі деп ойлаймын. Сондықтан ұйғыр халқының жігіт басыларына Алла тағала береке берсін. Жұмыстарына осындай ұйытқы болып жатқан ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Осылай жиындар көп болсын жалпы. В рамках республиканского проекта «Мединетта Ана Мединетта Ул» Совет матерей города Алматы провел конкурс колыбельных песен. В конкурсе приняли участие активные члены Совета матерей, а также представители молодежи. На конкурс было подано 9 заявок на участие от Совета матерей этнокультурных объединений. Среди них Совета матерей курдского, турецкого, уйгурского, польского, немецкого, крымских татар, азербайджанского, туркменского центров и РО Ассамблея Жастары. Главной целью конкурса было сохранение семейных ценностей, национальных традиций и воспитание подрастающего поколения. Конкурсантами были исполнены колыбельные песни на своем родном языке, и все это было показано в заранее подготовленном видеоролике.
Каждый центр, проявив свои творческие способности, смог продемонстрировать культуру своего народа. Так, в стенах городского дома дружбы города Алматы были подведены итоги конкурса. Среди всех участников членами жюри были отобраны и номинированы 9 лучших работ, которым были вручены почетные грамоты и ценные призы. Мы очень ответственно подошли к этому конкурсу и постарались, чтобы каждый центр смог показать свой национальный колорит через колыбельные песни. Мы рады также, что наша молодежь проявляет активность и поддерживает наши проекты. Впереди у нас еще больше интересных и познавательных мероприятий, отметила председатель Совета матерей города Алматы Исраилова Махинур Вильямовна. 7 айның ақыр күллері Етсу viloyatiga қарашлық Чулуqa езіда жамаатчылығымыздың диqqatini қозған пажиялық вақия yüz berdi. 15 yaşlı kız ilgiri bir neçe qitim cinayet ötküzgen şu yezinin 36 yaşlı puhrası tarafından basqınçılık hareketiga duch kelgan. Yezi turg'unlarning aytishi bo'yicha mazkur voqea millat ara to'qinish elib kelmaslik uchun yeziga harbiy kuchlar va milliy yasaq kirgizilgan. Jinoyatchi yosh qizga basqınçılık qilib qo'ymay o'z ishlarining oqibatini yoshirish uchun jasadni kuydirib iz so'vitmoqchi bo'lgan. Ammo politsiya xodimlari va yezi puhralarining izlashtirish choralari natijasida ziyonkashlikka uchragan qizning jasadi yezi sirtidan tepilgan. İctimai torlarda solchil ideyaga sobiq ba'zi puhralar va davlatimizning inoqligini parchalash qartilgan ba'zi kuchlar tarafidan milliy to'qinish elib chiqish uchun nurg'ulg'an chaqiriqlar yurgizilmoqda. Lekin ziyonkashlikka uchragan taraf u xildagi chaqiriqlarga berilmaslikni, jinoyatning millatga bo'linmaydiganligini ta'kidlab, yezi turg'unlarga video uchur yo'lladi. Құрметті ауылдастар, алдымызда үлкен қайғы болып жатыр. Бәріңіз білесіздер. Мына қызымыз Құралайдың қазасы бізге өте ауыр тиіп жатыр. Қаныш жердің қолынан қаза тауып отыр. Енді бұл заңның бәрі, бұл жағдайдың бәрі заң жүзінде шешілгенін сұраймын. Халық арасындағы татулығымызды мәңгі сақтайық. Арамызда ұлтшылдық болмасын. Біз қазақ ұйғыр халқы бұрыннан бірге өскен бір туыс халықпыз. Құда жекжат болған. Біріміздің әпкеміз қазақ болса, біріміздің әпкеміз ұйғыр. Біріміздің жездеміз қазақ болса, біріміздің жездеміз қазақ. Біріміздің құда жекжат болып, бауыр қандас болып, қанымыз бірігіп кеткен халықпыз. Арамызда татулықты сақтайық. Жамандыққа жібермейік. Қаншер заң жүзінде жазасын алса екен деймін. Құлт арасындағы татулығымызды мәңгі сақтасақ деп ойлаймын. Шындақла дәулетіміздің көзі очық və вақияға соғық көз білән қарайдыған яшыларымы халық қамысыға видео учурларын ішілді. Там такая травля идет, там каждый второй пишет: казахи, вы где, бастуйте, уйгуров надо гнать, узбеков надо гнать, их надо убивать. То есть межнациональная розня идет очень сильная. И хотелось бы сказать, народ, когда вы поймете, что в этом нация не виновата. Причем здесь нация? Bizning tahriratımızmı bu vaqiyani chin kuzatmoqda va har qanday sab axborotni tez yetkazib berishni maqsad tutmoqda. Fursatni foydalanib ziyonkashlik uchirgan oilaga sabr taqat va bardoshlik tilamoqchimiz. Члены исследовательской и съемочной группы Казахского научного исследовательского института культуры совместно с нашими журналистами в рамках проекта посольства США в Казахстане «Артефакты древнетюркской письменности. Эпиграфы периода уйгурского каганата как источник для изучения древнетюркской культуры» 27 июля посетили село Каратурук Алматинской области с целью изучения культуры и искусства представителей уйгурской этничности, а также для ознакомления с текущими результатами проекта. Съемочная группа выражает благодарность акиму села Айбеку Илибаеву, Гулинур Бакиевой, Гульнаре Зульяровой, Альям Аббасовой, Светлане Разиевой, известному тутаристу Рахимжану Бакиеву, старейшинам диаспоры и многим другим жителям села за активную помощь в нашей работе и теплый прием. Uyghur nahiyasi qarashliq Avat yezida yangi mashq qilinish zali ishga qo'shildi. Fursatni foydalanib ushbu zal chempionlarimiz yetilib versin demoqchimiz. Muborak bo'lsin qutlug' Avat yurti. Girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she fine as hell, she bout dope, she doing a thing out on the floor. Her money, she make it look at the way she shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you lustin' for it, going crazy, facing now, don't stop. Get it, the way she shake it, make you wanna hit it. Think she double jointed from the way she split it, got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance with your lap till you ready to pop. She always ready when you want it. She want it like an info. That info I show you where to meet her on the late night today, like the club jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together.
Қадірлік экран алдыки қарындашлар, бүгін көрсетішіміз біздің садық кәсіпташларымыз. Шындақла Қазақстан ұйғыр жамаатчылығы үшін телевизия сахасында хармай әмгек қылып келіп атқан Қадам телевизиясыға 3 жылдық тәвәллүді білән мас келген екен. Шу мөнәсәбәт белән кәсіпташларымызны чын жүрегімізден тәбриклейміз ва халқымыз хезмәткә атқырып келіп атқан эшләремезнең буныңдан буямы утыклы булышыдан үмид кылабыз. Assalamu alaikum Adiljan aka. Бүгін Қадам TV телевизиясыға 3 жыл тошқан екен. Мұштабылыңлағын барих болсын. Әмдей суалымыз, мұшу 3 жылның ішінде қылған әмгеклеріңлер ақыланды деп ойлаймысыздар? Валейкум ассалам, чон рахмет. Да, за 3 года у нас проделана определенная работа. Но мы, собственно, проект так и называли «Қадам», чтобы двигаться вперед шаг за шагом. Начинали с простого YouTube проекта, затем вышли в эфир на День единства народа Казахстана, и сегодня мы отмечаем уже свое 3-летие. Ну, если окинуть взором прожитые годы, можно понять все-таки, что благодарный зритель по достоинству оценил тот материал, который мы ему преподносим. Да, мы делаем ставку на программы по сохранению культурного наследия уйгуров, по сохранению родного языка, делаем акцент на образовательные программы, на здоровье, социально значимые проекты. И я думаю, зритель дал достойную оценку этому. Ну, по крайней мере, читая комментарии, мы воспринимаем как позитивные отзывы, так и как какие-то конструктивную критику и предложения, и стараемся двигаться вперед шаг за шагом. Хадам бе хадам. Организация «Республиканское объединение уйгуров» совместно с молодежным интернет-порталом Допалайф проводит персональную выставку художника Дильшата Арипова. Мероприятие пройдет 5 августа в 16:00 в Центральном выставочном зале по адресу Жильтосан 137. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела во вторник на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня. Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэя. Официально ее прибытие не анонсировалось. МИД КНР заявил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, цитирует заявление китайского МИДа российский Интерфакс. В тот момент, когда Пелоси только прилетела в Тайбэй, китайская пресса сообщила, что через пролив в сторону Тайваня летят китайские боевые самолеты. Затем военные через телевидение объявили, что в ближайшее время, уже начиная со вторника, проведут близ Тайваня серию неких операций. Еще чуть позже агентство Синьхуа уточнило, что это будут учения. Это первый визит на Тайвань столь высокопоставленного американского лица за десятилетия. Планы спикера посетить островное государство, которое Китай рассматривает как свою отколовшуюся территорию, вызвали негодование и угрозы со стороны Пекина, а также продемонстрировали явный раздор между Пелоси и президентом США Байденом, который неодобрительно высказался об этом визите. Власти КНР неоднократно предостерегали Вашингтон от этого визита. Визит делегации нашего Конгресса на Тайвань – это знак того, что Америка непоколебимо поддерживает демократический Тайвань. Сегодня, когда мир оказался перед выбором между автократией и демократией, как никогда важно продемонстрировать солидарность Америки с 23-миллионным народом Тайваня, заявила Пелоси после приземления. Пелоси посетила Малайзию во вторник, начав свое азиатское турне в Сингапуре днем ранее. В ее офисе сказали, что она также полетит в Южную Корею и Японию, но не упомянули о визите на Тайвань. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в ООН, призвал Китай быть взвешенным в том, что касается визита Пелоси. Если спикер решит приехать, а Китай попытается создать какой-то кризис или иным образом обострить напряженность, ответственность за это полностью ляжет на Пекин, сказал он. Мы ожидаем от Китая, в случае, если она решит приехать, что он будет действовать ответственно. Пелоси много лет добивалась, чтобы торговый статус Китая и условия его вступления в Всемирную торговую организацию были увязаны с соблюдением прав человека. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал «Казахстан уйгурлары» с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Біздің программамыз мұшының білән тамам. Эфирда болған Қазақстан уйгурлары каналы хабарлар программасы. Сәмми хабарлар біздің каналымызда.